بسم الله الرحمن الرحيم. Tauhid itu semua subjektif. Masalah aqidah. Ini tauhid. وهنالك كده si باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Ini kelebihan si tauhid duk munasan bahwa ninalaan sin yang didusin. قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جينا سبوت تبعين من العربان بجد من النبي صلى الله عليه وسلم فالمصنف رحمه الله تفسيرا إنين تثبت وين تفسير ابن كثير أما الربيع ابن أنس قال الإيمان الإخلاص لله. معنى توصي الإيمان الذين آمنوا منين في الفعل الماضي مصدر من إيمان. معنى الإيمان توصي الإخلاص بل إخلاص يرتج الله سبحانه وتعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإيمان تشبه إنه تفسير ابن كثير فصوروا تفسير ابن كثير في آية إنين أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. فإن ابن كثير ستفسيرنا هؤلاء ينمي أسيما الإيمان لي ينمي أسيما إخلص كرنا الله سبحانه وتعالى دمبوا بانسمك إيمان بانسمك كهاجة بانسمك عبادة ولم يشركوا به شيئا دقا سنفوتوها نوعده دقا سنفوتو دقا الله سبحانه وتعالى أمبت إيه رسولنا هم الآمنون إفسي إنسانيا هناك سئل الآخرة المهتدون في الدنيا والآخرة دقا طوءا تؤس الدنيا sampai سئل الآخرة. أبن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلكم ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. توصيتوا أن يسوس من صحابات رضي الله تعالى عنهم أجمعين gak pengennya tiap-tiap dambua amban barang wajai saktan nyanyi barangnya atau barang sawit dan misalnya bagi makna sin zulm tu ini makna asal literal sin zulm tanyanya sa makna sin hadis Rasul sallallahu makna apa itu sin ayat tu minanaha hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan syai'in makna min syirik bukan apa itu sin hadis si Alqamah عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فقلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه فقال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Si waktu paturun in ayat ini alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin fa inna nasiya sahabat itu hadis penta dia dulu saya ada makna paham ya. Oke fa inna Rasulullah ayyuna la yadhlimu nafsah sina bintan ban kami fa inna ini gesa tanya ya kami gin hawaran atau gin hawaran sawai kami gin samian fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa kama taqulun du'ain ko ibn Sarabiun. Makna lam yalbisu imanahum bidzulmin yani ga sinagatan no'ni ia samian pag iman yang syirik tuju Allah Subhanahu wa taala ia pada makna sendul tusi ayat ini awalam tasma'u ila qawli Luqman ini gak ketakale webi bisara ini si Luqmanin atawanin suwi-suwi sessa si Luqmanin si anaknya ya bunayya la tusyrik billah o kyo anakku la ya bunayya la tusyrik billah dak yo magsyirik tuju Allah Subhanahu wa taala inna syirka la dzulmun azim matan ta'in syirikin nah makna itu syirik itu apa tersebut yang kalian deman hati mana malam iyan kepandakan lin sin makna sin ayat ini surante في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن النار حق
وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه البخاري ومسلم. أما عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه كنا نقول الله سبحانه وتعالى مسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مصنفنا أن سنين فإن الرسول صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله سين مبنى سكسي لا إله إلا الله وحده لا شريك له gak niya patut sinumba malingkan Allah subhanahu wa ta'ala gak niya sakutune gak niya men sawai na samian wa anna Muhammadan Rasulullah duk benna in Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipun duk daraakan Allah taala satu si makna la ilaha illallah ini magkagunahan si aanabot la ilaha illallah sa gayon bayan ini magkagunahan si aanabot men la ilaha illallah sa magtawaf sa kubur ini magkagunahan si aanabot la ilaha illallah numbay si santo yun ko pandak bisara gay magkagunahan in la ilaha illallah mujarrad an-nutq bil lisan yan hadya binet yan hadya pa in ilabtikan wa dalla sa ga inang tawtaan wa barang sa ga hinati bang ina makna la ilaha illallah ga inang tawtaan pa in wa barang ga ikhlas ang mandilang pangatayan kemon kakahinang sa amyaan duk ga ya magkupur si ine sinumba sa dili ang Allah Ta'ala ga niya guna la ilaha illallah bisan pe iya mindahatos bisarane miyaan sa miyaan kahaba elew iyan bang paintis Allah Subhanahu wa Ta'ala sa antara manusia pasalan lahane ang paari gay makajari inosal gay makajari inosal gay makajari apate alay bang kita nga hukum subay hukum zahir di katakan kepanatian manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan papite miya zaman miya bono bang si Khalid ganyan niya dambua nasa pagbunuan bisa pa ini la ilaha illallah pag tibinono siya bang si Khalid pinag mo siya na ikat asip usama ganyan na pag tibinono wa ini pagket na si Rasulullah alaihi wasallam inakahan na isusuhin inaluay pa ini opyo pa ini Rasulullah hangkan niya pa ini nabot la ilaha illallah baga tinalaw pa ini si besi ini Tibesi, hanggang nabot la ilaha illallah. Ini pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam bakas katindakan ba nakita mo ini dan perhatiannya. Alhasil to si ito jalan pangatian manusia gak nikiwala siya. Sabang hinang ni iyan pa inte mapanyata niyan iyan dihukum. Sa ilian aman surut la ilaha illallah ni apa inte sa agay ni sa putila siya maknahan tadya ini ni samian. وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله دو بنا سي عيسى عليه الصلاة والسلام إيكون الله تعالى دو ينسى أمياء درأكن الوساب وكلمته ألقاها إلى مريم إن كلمة إن لنا عيسى عليه الصلاة والسلام فإنت كلمة pinapanjari ye sabab besar Allah Ta'ala angkan kalimat alqah sabab besar Allah Ta'ala ina besar Allah Ta'ala bangpain Allah Ta'ala kun paniya kayo niya naman kun payakun niya naman iyan pa inta sababan manjari Isa alaihi salatu wassalam iyan pa inta sinabab amban kalimat Allah Ta'ala pa inni kun paniya kayo payakun ubus niya. Dumain maalanan tuos ituin si Isa yanakunin. Dabo pa inta man pa inta makrukat. Angkan ina magitika din si Jahmiyah, may buwa pirak atawan ni si Nasara. Pa inta si Isa asal kunin. Bagi basa makagiis ya makellu. Makagiis ya sa mian pingat mian. Makellum pa inta amate. Pag inalan ano edi painte si Isa kun ini ko dumain asal Allah Subhanahu wa Ta'ala iyan lapal ni kun pasi Isa alaihi salatu wasalam sababan ia manjari payakun manjari ni Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam qawluhu alqaha ila Maryam bisar Allah Ta'ala
yene pa inte si mian alqaha pinapilip si Maryam fa Ibnu Katsir خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل. Baik Ibnu Katsir pinania oleh Allah Subhanahu wa taala sabab kalimat kun ini pinabawa oleh Allah Subhanahu wa taala si Jibril alaihi salatu wassalam si Maryam serta tinihu. Baik itu si Jibril amban ini ruh bi amri ini sepangandaakan Allah Subhanahu wa taala. فكان عيسى بإذن الله عز وجل فهو ناشئ عن الكلمة وقوس بالله سي عيسى عليه الصلاة والسلام أمبن إذن الله سبحانه وتعالى نولد لي فأنت لقمان جاري لي سي بتن مريم عليه السلام سبب فإنه كن فكان والروح التي أرسل بها وجبريل عليه الصلاة والسلام وسن روح توش إتوين معنى سن روح يبين أبوه الله سبحانه وتعالى إلى جبريل عليه الصلاة والسلام بقى معنى روح ميان يا معنى بنت نياوة يا معنى جبريل عليه الصلاة والسلام وين تثبت من إن أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح معنى توسي جبريل سمعنا وقوله روح منه قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقه الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم قالوا بلى معنى سن روح توسي تبوس أمن بأنت يعني كلمة ألقاها إلى مريم فإذا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عيسى عليه الصلاة والسلام دمبوا من روح من الأرواح دمبوا أمبن nyawa dambua pinapanjali amban kanyawa-nyawahan sa amin ko kapapanjali Allah Subhanahu wa taala may kanyawa-nyawahan pa din duwelay usos wastantaqa talab istinbaq yana pa inte mian pinabisara alastu bi rabbikum gayke magtilaw Allah Subhanahu wa taala ini dumain kukupan Tuhan bi qalu bala pa inte mian wa isa بعثه الله إلى مريم فدخل فيها بنبوة الله سبحانه وتعالى بس مريم ساميا يعني فأنت من روح بس عيسى عليه الصلاة والسلام تو إيان سبي من كنا هذا دوا تسألنا مسبب أنت سكادات تسا من أنها نجائين يعني بعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقق من مناسل فإن tinambuak kemon sa apil waktu hingga yang ta'abud sa ugus na jabain ta makna sin hadith itu wal jannatu haqqun wan naru haqqun bang iya pa inta magkahagan yana dambua paahin mangi nagsaksi pa inta po si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah taala si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa si Isa alaihi salatu wasalam ugus pa inta si Isa dumani Tuhan dumani pa inta makagias pagalias Allah Subhanahu wa taala hin kumagawa ng buwan ban makhluk na banjari wa Allah Subhanahu wa taala sa kalimat ni ruh ubus magkahaga ni insugain to'oted tukidna kain to'oted at akhrahu Allah al-jannata ala ma kana min al-amal min asakti suruga wa Allah Subhanahu wa taala lu pa inte bang si depende si pa inte yan kakahinan nila ilian hadith pa inte Umar bin Samit sikadwelem amban ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار ليس ابتلاء عند الدينين ولهما في حديث عتبان فإن الله سبحانه وتعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله هي فإن رسول صلى الله عليه وسلم ولهما المصنف توجد البخاري ومسلم أما الحديث في عتبان بين ذلك إن الله سبحانه وتعالى هنارا من نركائم سينة maka pagpain la ilaha illallah ikhlas tadina pangatiannya tinuhut tukang gaul tak barangnya yani ini makna la ilaha illallah gak niat Tuhan patut sinumbat sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala la ma'buda bihaqqin illallah
subhanahu wa ta'ala iyan sa ikubot sinumot ko yan mangga niya sinumbat na tidak man Allah subhanahu wa ta'ala natuwa sa perubahan na si Allah subhanahu wa ta'ala tuhut na kayo pangandakan nila tinggalan ni kemon painte yene miyaan nagisan nila taha manamal bisa serahan sin itu yang sa pandaknya hajja insyaallah subhanahu wa ta'ala semua anda bisa berbalik si mana liwan si hari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu nakir lahu dari taman sa'il en bahwa ini aku ini mian pagdilaw bi bahasa mian sama kasar man inte tersebut dari mian sampai sinu sampai Amir na nilaw ka insyaallah bang keantarain keantarain sinangke asal saya mungkin mungkin tawahan sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh